Maramutse Twitter icyenda z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 muri kimwe cyose kiri kuba kikugaragaza neza cyane ko byange bikunde umunyembaraga agiye gukomeza guhonda kandi umunyantege nke arakomeza guhondwa nazi ibiganiro ngufite agatuza kanini na kararike nawe nyira gatwe gato yakawungisha imijugujugu ntabwo guhagarika umurwano oya it's over. Leta zimwe za Amerika ndetse na Iran bongeye gutangiza icyo twakwita kaga muri Burasirazuba bwo hagati. Nk'ubu tuvugana Irani ibabyukije kumarira, Irani ikoze ibishoboka zose ibireka neza yuko nta hantu yagiye, ubushobozi bwayo nta bwigeze burangirira cyangwa se buhagarikirwa, bagifite ubushobozi ndetse n'imbaraga zikomeye cyane zo kurwana hasi hejuru ku buryo bukomeye cyane. Barakomeza ibitero by'imbaraga kuri ibi bihugu bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Burasirazuba bwo hagati. Koweit nizukiye mu kaga ndetse n'amarira, nibyutse ibabaye, nibyutse igowe, nibyutse ifite umuniho mwinshi mu mutima nyuma y'ibisasu bya misile ballistique Irani ikomeje gusuka muri Burasirazuba bwo hagati. Koweit ifite ikigo gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nitangiye guhura n'akaga. Ndaje nkubwire byinshi kuri kino gitero ndetse n'ubwo buvutse muri Koweit. Hanyuma ariko tuzicira abanyamerika ku butaka, nimba mwihaye gutera Irani muzapfa mushe nk'udushwiriri, na musikirite zimwe za Amerika uzasubira inyuma nawe uzasubira mu rugo. Inyuma ko Leta zimwe za Amerika zongeye gutangiza icyo twakwita iterabwoba kuri Iran, bavuga ko bagiye gutangiza ibitero ku butaka bwa Karage, ku kirwa cya Karage, maze ngo Amerika ikatigarurira kwabaza Irani ngo yanga kuganira. Rezai abwira Leta zimwe za Amerika icyo Iran yiteguye kubakorera mu buryo buteguye neza, ngo Amerika igiye kuzabona isomo izabwira ab'imisekuru bizaza yuko bihaye gutera Irani bagahanwa kandi igihano kiremereye cyabagazeho, buryo batazongera na rimwe gutesha umutwe cyangwa se kwibwira yuko byabashobokera gukomeza gukora ibikorwa bibi cyane kuri Iran, ngo yibwire ko aragenda mu mahoro cyangwa se aza kubagwa amahoro keretse gusa kuraswa kandi mu buryo bw'imbaraga buhamye bya nyabyo. Nazo tubigarukaho. Si byo byonyine, Donald Trump ahigiye kurasa nanone Iran ngo ibyo biganiro izova byarangiye, icyo bita memorandum of understanding cyangwa se MOU, amasezerano y'ubwumvikane. Trump ari muri Ankara muri Taliki yavuze yuko zarangiye ibyo kuganira na Leta Irani ndetse n'amasezerano baragiranye harimo na ceasefire byarangije manda. Ubushoboye nyine agomba gukotora mugenzi we ngari kuganira ngo cyangwa se bari gukorana n'abarwayi, ubutegetsi burwayi budafite umutwe hazima. Ubw'ibyo ngo ntabwo Leta zimwe za Amerika ishobora kwihanganirwa ubutegetsi umeze gutyo, ahubwo bagomba gukomeza gukora ibishoboka byose bakaburasa, bakabutsinda, bakaburangiza burundu. Ibiganiro mu gihe bikubise igihereye. Ndakujyana no mu Burusiya nakamenyero. Uburusiya ubwihanije Ukraine bikomeye cyane, inguni nyinshi zarashwe hakoresheje drone, misile. Ukraine yenditse umunyota ku buryo budasanzwe, nyamara itegeko rya Trump riracyari ingiri ngo muharimbure hose mukoresheje misile nabaye basore. Nirimbuka ariko mu gihe utanditaniye Ankara, ni nk'ubutumwa Trump ari guhabwa we na bagenzi be babuhawe na Putin, bati murabona ko umusore muri gufasha cyangwa se umugabo muri gufasha ngarwani na Russia bidashoboka, turamupfukamisha byange bikunde. Araza kubona neza ko yibeshye mu gihe yibwiraga ko ashaka gutera ubwoba Russia cyangwa se ashaka gutuma Uburusiya bureka kujya ku ntego zabwo. Ibi ngibi mwaribeshye, nawe ubwe muramubeshya. Akomeza kwikirigita ngaseke yibwira ko bizamuhira. Iby'urwo rwego rw'iyi ntambara ndaje mbikubwire kamwe ku kandi uko bimeze haba muri Iran ndetse no mu Burusiya. Ubwo twavuga nuko ibintu bimeze nabi nona kandi hari yenda amasaha imbere shobora kuba bibi cyane. Icyo nzi cyo ni kimwe, tugiye gusobanukirwa byose. Njyewe ndi Mungu wa Kamanzi w'Urwanda, ngo ikaze njyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Yego reka tuhere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Haravugwa byinshi mu buryo bukomeye cyane igihugu cya Iran
byakomeje kugaragaza neza cyane kagasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kari kubarya ndetse batakemera bagomba kugagarika hasi hejuru. Amerika nayo iravuga iti gute mwadusuzugura turi ba big boss, nindabwiye ko ibyo bintu bishoboka muribeshya cyane. Irani itayinya ndabwiye ngo twe turibeshya, twe turagafuka imvugo ari mwese natwe ko twihagazeho hasi hejuru tuzahangana. Ubwo impande ziri zombi zikomeza guhangana ndetse no kugaragarizanya neza cyane ko zitarimo kubahana muri kino gihe gikomeye cyo kuba bahuriza hamwe cyangwa se bagera ku masezerano y'amahoro binyuze mu biganiro bikomeje kuba. None ni panike muri Kuwait. Nubwo bwinshi manya Kuwait, nubwo bwinshi matura sazo bwo hagati mugungabanya ituze mu gace aze iburengerazuba yongeye kugera cyane cyane ku nkengero y'ibibazo bikomeye bishabye intambara biteye akaga. Icyatangiye ari guhagarika kw'imirwano ubu cyahindutse gisa nko kigiye kuba noneho intambara yeruye. Imiraba y'inkwaya za Misiri kumvikana hagati muri Middle East. Afatanya ibikorwa b'Amerika mu karere ubu barimo kumva ingaruka zitaziguye mu gihe intambara iri hafi nanone kuzura ikigobe mu buryo bwagutse. Mu itembere rutse kandi riteye ubwoba cyane, Kuwait yemeje ko systeme yayo yo kurinda ikirere yashyizweho kugira ngo barwanye iby'abategetsi bita ibitero bya Misiri ndegese bya pilote. Urusako rw'intwaro rwumvikanye mu buryo bukomeye cyane kandi humvikana n'amazwi y'impuruza abwira abaturage hirya no hino mu gihugu kujya acungira umutekano mu buryo bwuzuye. Intambara ntabwo ikiri imvugo gusa, ahubwo ngubu yabaye igikorwa cya gisirikare. Ubu harimo gukomanga nanone ku miryango y'ikigobo ubwayo kujya gutangira guhura n'urugamba rutoroshye mu gihe ibisasu bipanuwe bya nyazo. Mu gushaka guhumuriza abenegihugu bari barimo guhangana cyangwa kugira ubwoba bitewe n'urusaku rw'imbunda bumvaga, abakozi b'ingabo za Kuwait basohoye itangazo ryihutirwa nyuma yaho humvikanye ibisasu bikomeye mu duce twinshi tw'igihugu. Abayobozi ba gisirikare basabye abaturage gutuza, bashimangira ko ibisasu bitari ibitero byageze ku gihugu, ahubwo ngo ari ingaruka z'uburinzi bw'ikirere za Kuwait zizanganye indege za pilote ziturutse ku mwanzi. Muri make nta kintu mu gihugu kigeze cyangirizwa. Igisirikare cyavuze ko ibisasu byatewe n'ibikorwa zo kwirwanaho no gukumira ibisasu bya misile na drone zo mu kirere, ariko abayobozi bahagaritse nanone kugaragaza aho ibyo bitero byaturutse kandi ntibatangaje umubare w'ibisasu byinjiye mu kirere cya Kuwait cyangwa se umubare w'ibyafashiwe mu kirere nimba ari bibiri cyangwa se bingahe ntibigeza bivuga. Yatumye nanone bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane kwa kurikirana amakuru hafi yo muri kara karere no kwibaza niki kijya mbere mu gihe umwuka mukomeje kwiyongera mu karere kose muri rusange. Itangazo muri rya Kuwait yasohowe ntago ryigeze risobanura neza ninde warashe, yarashe bingahe, mwamanuye bingahe. Gusa avuga yuko ibyumvikanye muri Kuwait, urusaku rw'imbunda zumvikanye muri Kuwait ari urusaku rwa misile zabo zirukanyira kumanura izindi misile na drone zatewe muri kino gihugu cya Kuwait nubwo azite batamuvuze. Itambere riheruka rije mu gihe imirwano ikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani. Ni intambara isa nkaho iri kuzenguruka mu kigobe hose nyuma y'ibitero bishya by'abanyamerika byibasira igihugu cya Irani mu bice bitandukanye. Aho ingabo z'abarinzi b'impunzi batwara za Irani IRGC bemeje ko ari bo bateye ibisasu za misile na drone byari bigamije kwibasira inyubako za Amerika bases muri Bahrain ndetse na Koweti. Nubwo Koweti yinize kubivuga, Irani yavuze iti nitwebwe twabikoze, nitwe twarashe muri Koweti, nitwe twarashe muri Bahrain, ibisasu byari ibyacu byaduturutseho. Bavuga ibyo bitero ari mu rwego rwo kwihorera. Iyo byemejwe kandi bikaba bigaragara ngo ibitero bigaragaza n'ubundi bw'ingere buteje akaga mu ntambara kubera muri Asazo bwagati ndetse byasaga naho bishobora kugabanyura cyangwa se kugabanywa mu mbaraga bakajya komeza ibiganiro, ahubwo bikaba birimo kurushaho kongera kugaragara ko biri kuhindura isura. Nkuko birushaho kugaragara nanone kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se muri biriya bihugu byo muri Asazo bwagati, Kuwait yo ifite umwanya w'ingenzi cyane mujyanye na bases basigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Asazo bwagati. Ari mpamvu igihugu kibasirwa cyane. Igihugu gifite ibigo by'ingenzi bya Amerika birimo Camp Alif Jani, Al Salem Air Base ndetse na Burhaling n'ibirindiro bifasha cyane CENTCOM ingabo zo muri Asazo bwo hagati gukora ibikorwa byazo bitandukanye. Igitero icyo ari cyo cyose rero gikomeje kubigo mu kigo cy'inyanja, igihugu gicumbikiye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibitero bifite ingaruka nanone zirenze kure imipaka ibihugu, ahubwo bakaba bameze nk'abari kurasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bari kurasa ku mutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitero nk'iki kandi bishobora gukurura ibihugu byinshi mu mirwano
bigashimangira umubare w'ibikorwa bya gisirikare kuba muri karere bihungabanya kandi ufatanye bukomeye mu by'umutekano kandi bigatera ubwoba budasanzwe butakwituze ryimwe mu nzira ikomeye cyane yuzwamo petroli nyinshi ku isi ariyo nzira ya Hormuz aho Irani ishobora guhita ibahima nanone ikayifunga burundu. Uko ibintu bisa bigenda bihinduka, amahirwe yo kuba amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati yaza kugabanuka, amahirwe akomeza kubura. Ikigo cya Gulf cyongeye kwisanga nanone kiri mu bagomba guhangana cyane. Systeme zo kurinda ikirere nazo zikomeje kuba maso. Ingabo ziri kwitegura cyane kandi za guverinoma hirya no hino mu karere ngo zirimo gukurikiranira hafi buri gikorwa cyose gishya kiba gifatwa nk'amakimbirane yongera kuvumbuka hagati ya Washington na Tehran, ucyagenzwe n'ibihugu zo mu kigo kurusha n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo zibigenzura, kuko nabo ni bamwe mu bahitagerwaho n'ingaruka z'ibyo bitero bituruka kuri Iran nk'ibihugu bicumbikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe ibisasu bya misile, indege ya pilote n'ibisubizo bya gisirikare bikomeje kuvugwa, imitero y'umutekano ndetse n'ubwoba bikomeza kwiyongera cyane, atari ku basirikare gusa na rubanda bari bamaze iminsi basa naho bari kwiruhutsa, kuri ngo bakaba bongeye kugira ubwoba bw'uburyo ibintu bishobora kongera kuba bibi cyane. Ubufatanye bw'ingabo z'ibihugu byo muri burasirazuba bwo hagati bwongeye guhanahana amakuru ndetse no kubwirana yuko bagomba gukorana cyane mu makuru y'ubutasi ndetse mu buryo bwo kurinda ikirere. Buri amasezerano y'Aburahamu yasinywe ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ni amasezerano y'undi agomba kurebwa cyane ko agomba kwitabwaho kugira ngo hagize ikiba babe biteguye guhangana n'ibitero bituruka ku mwanzi mu buryo bwuzuye, mu buryo bwa nyabwo. Tugaruke noneho kuri aya makuru yandi ari kuvugwa, aho Iran yateguje Leta Zunze Ubumwe za Amerika urupfu ku basirikari bayo mu gihe bihaye gutera Iran ku kirwa cya Karg, ngo bazapfa nk'udushwiriri, nta n'umwe uzasubira mu rugo ari muzima. Ni igikorwa bazabakoze kibi, bazatera intambwe ya mbere binjira muri icyo kirwa, ariko ntabwo bazatera indi ntambwe gusohokamo, cyangwa bikunde bazahura n'isanganya. Intambara y'amagambo hagati ya Washington na Tehran irakomeje, irarushaho gukaza umurego nyuma y'amasaha make gusa Perezida Trump atanze ikimenyetso cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kongera gutera Irani ndetse bakanafata ikirwa cya Karg. Ubu muburo ukomeye wavuye nanone kuri Tehran, aho umuyobozi wo muri Irani yatangaje ko niba Amerika ngabye igitero nta musirikare n'umwe w'umunyamerika uzasubira inyuma ari muzima. Ati bazabikore bazirebere gusa igisubizo Irani izabaha, satere tuzabibona. Uwo muburo waturutse kuri Ibrahim Raisi, akaba ari umuvugizi wa komite ishinzwe politiki y'ububanyi n'amahanga n'umutekano w'igihugu mu nteko ishinga amategeko ya Iran. Yanditse ku rubuga rwa X amagambo akomeye asubiza uburyo butaziguye amagambo ya Donald Trump yavugiye muri Otani hariya muri Ankara, inama ikorera muri Turukiya. Yagize ati muzaze turabategereje. Yongeraho ko nta musirikare n'umwe w'umunyamerika uzagaruka ari muzima niba Amerika ikomeje gukurikirana iterabwoba cyangwa se ikomeje gukora ibikorwa by'iterabwoba ryabo kuri Iran. Trump yabwiye abanyamakuru i Ankara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kongera gutera Iran, anavuga ko Washington ishobora gufata ikirwa cya Karg cya Iran nibaramuka babishatse. Avuga ko Tehran idashobora gukumira igikorwa nk'icyo ngicyo cyo gufata Karg. Ikirwa cya Karg nicyo kigo cy'ingenzi cyane cyo gutunganya petroli muri Iran. Mu kigo cya Perks kigafatwa nk'agace k'ingenzi cyane gatunze kuri petroli nyinshi, ndetse kikaba ari umutima w'ingufu za Iran muri rusange. Ni muri make niwo mutima wa Iran mu iterambere n'umutima wa Iran mu bijyanye no kubona imari. Ibiganiro biruka bije mu gihe ikigo cy'itangazamakuru cya leta ya Iran RNA itatangaje ko abasirikari 8 bo muri icyo gihugu bishwe mu bitero biherutse kubera muri bikomeretsa gukorwa muri Amerika mu majyepfo ya Iran. Nkuko RNA ibivuga, abakozi bo mu rwego mu ngabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi za Iran biciwe i Bandar Abbas ndetse na Bushehr. Abaguye muri iki gitero batangajwe biyongereye nanone ku bandi bari bakomeretse, byongera umwuka mubi ku bikorwa bya gisirikari biheruka gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nyine na Iran yagaragaje neza ko idatuje. Ubu igipimo cy'ibibazo byo muri Burasirazuba bwo hagati gishobora kongera kwiyongera cyane nyuma y'amasaha make gusa. Ibikorwa bya gisirikari byongeye kongera umwuka mubi hagati ya Washington na Tehran ku buryo bwuzuye. Iran ubirimo gutanga umuburo ko ibirindo za gisirikari za Amerika hirya no hino mu karere bishobora kugabwa ibitero bikomeye cyane, nkuko news ibivuga. Ikigo gikorana n'inama nkuru y'umutekano w'igihugu cya Iran, ingabo za Iran
zirimo gutegura icyo zavuze ko ari igitero gikomeye cyane ku za gisirikare za Amerika biri muri ako karere. Raporo ivuga ku isoko ya gisirikare itavuzwe izina cyangwa se umuntu watanze amakuru utavuzwe amazina ko ibirindiro bishobora kwibasirwa cyangwa se ngo habeho igisubizo cya nyacyo ku bwato bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Gusa ntigeze bavuga neza nihe bazabanza nihe bazaherukiriza, ariko Iran ntabwo yagenda gutyo gusa. Iran yasubije itangazo rikomeye ku ruhande rwa diplomasi n'urwa gisirikare nyuma y'ibitero biruka za Amerika. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga Kazim Ghalibi yavuze ko Tehran izafata ingamba zihamye zo kurinda umutekano w'igihugu, mu gihe kandi abategetsi ba Iran bashinja Washington kutubahiriza amasezerano y'ubwumvikane. Bavuga ko ibitero ari ukutubahiriza amasezerano basizeho umukono. Uwo muburo kandi washimangiye icyiciro gikuru cya gisirikare cya Qatar cyavuze ko ibitero biheruka za Amerika bitazigera bigenda gutyo gusa nta ngaruka. Mu itangazo ryatanzwe n'ubuyobozi bwa gisirikare bwaburiye ko ingabo za Irani zizakora ibyo zavuze ko zizakora nk'igisubizo gikomeye, bigaragaza ko Tehran irimo kwitegura ibikorwa bidasanzwe. Apana turatuntu twabonye ngo mikirenge ibintu biri kuguruka, kubabaza, hit and kill, mukubite kandi mwice. Niyo gahunda Iran ifite kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ibyo Amerika igomba kuzamenya neza ko bakoze ikosa. Mu gihe amajyepfo Iran avuga ko habaye ibitero biremereye, Iran n'irateguza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitegura none nayo ibitero biremereye kimwe ku kindi. Trump we ati ibyo kubwumvikane byo ntago tukibirimo, twabirangije, ndatekereza ko ibintu zarangiye, it's over, zashyizwe akadomo. Kuganira na Leta Iran ntago ari ikintu twavuga ngo tuzakomeza gukora. Iyi ngiyi na Amerika ivuga yuko baganira n'abasazi, bari mu bikorwa zumvikane n'abasazi, abarwayi bo mu mutwe. Ubwo ibyo ngo badashobora gukomeza kugira ubwumvikane bukomeye kuri iki gihugu cya Iran uko byagenda kose. N'amagambo Donald Trump yatangaje ari kumwe na Mark Rutte, umuyobozi wa OTAN, bari Ankara muri Turukiya, bakomeje kubikorera ibiganiro bikomeye hagati ya banya OTAN cyangwa se abagize umuryango wa OTAN kugira ngo bite cyane cyane ku bibazo bikomeje kwibasira OTAN muri rusange. Ubu ngo mubona ni Mark Rutte yicaye ibumoso bwa Donald Trump, mu gihe Trump yabazwaga ikibazo bati ese guhagarika imirwano birarangiye, ese igikorwa cy'amasezerano cyapfuye? Ni ikibazo gishimishije cyane kuri nge. Ndatekereza ko ibyo byarangiye, nshaka guhangana n'abukundi, n'ababi rwose, ni abantu barwaye rwose, bayibona abantu barwaye, nta bantu babi kandi b'abanyarugomo, kandi iyo bafite intwaro za kirimbuzi bari kuzikoresha. Uko mbibona rero ibi byararangiye, byarangije gahunda. Uyu ni bwana Donald Trump asobanura umunyamakuru amubajije ikibazo niba guhagarika imirwano birangiye maze amasezerano none y'ubwumvikane agashyirwa akadomo. Ati ndatekereza ko byarangiye ahubwo kare. Intambara y'amagambo hagati ya Washington na Tehran yahindutse imwe mu z'ingenzi cyane zishyushya imbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru minsi mike gusa ishize, kandi byongeraho ikindi kintu cy'ingenzi gishya ku bijyanye no ku bintu bye bimeze gutangiye ibikorwa bya gisirikare. Mu gihe ibisasu bya mise na drone ziganje mu kirere, intambara ikomeye cyane irimo kuba byuzuye mu magambo, irangwa n'ibirego bikomeye kandi no kutumvikana. Ni iterabwoba ridatezuka n'amagambo y'urwango aturuka ku mpande zombi, aho uruhande rwose rugaragaza neza ko udashyira amakenga rugenzi rwarwo kandi ko no mercy. Mu rukurikirane rw'amagambo akarikiye Perezida wa Amerika Donald Trump yagabye igitero gikomeye ku buyobozi bwa Iran, avuga ko ari ibihuha ndetse ari ubuyobozi bwamunzwe n'urugomo. Ayo magambo ntabwo yagaragaje gusa ko urwango Amerika ifitiye Iran, ahubwo yanagaragaje uburyo Iran ifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe diplomasi, ugana n'abarwayi bo mu mutwe kandi abantu badafite gahunda. Tehran ariko yahise isubiza nanone ku buryo bukomeye cyane ko amagambo ya Trump atari ukuri. N'isonye n'amahanga wa Irani ya Abbas yanze ibinyoma bya Trump burundu, atanga umuburo uhamye, avuga ko nubwo Iran itazaterwa, ati ntabwo Iran izaterwa ubwoba n'amagambo ateye ubwoba ya Trump, izasubiza ariko ibitutsi rwose twe dukoresheje ibikorwa. Mu gihe Iran itukwa ikavugaho amagambo mabi, yivuga ko amagambo mabi ngayo bazajya basubirisha ibikorwa. Ibibazo hagati y'ibihugu zombi bikomeje gukura cyane ndetse no gushimangira ko amahoro yari yitezwe ashobora kutaboneka. Burya politiki yera mu magambo da, kabona kujya mu bikorwa. Alachi yashyize agaragara kuri X amagambo yamagana ya Trump, avuga ko gutuka igihugu cya Iran n'ubutegetsi bwa Iran ari umuco w'ubugwari
ndetse no kugabanya agaciro k'igihugu. Yavuze ko abanyirani bazwi umuco mwiza ukunzwe n'indangagaciro zikomeye z'umuco. Yongera ko Iran idasubiza amagambo y'ibitutsi, amagambo mabi, ko idashobora gukoresha amagambo mabi mu kanwa kabo, aho gasubiza ko Iran izakoresha ibikorwa nta bwoba kandi bafite ubutwari bukomeye. Ati mwebwe muze mukore, hanyuma turebe, twebwe nidutukana turakora. Ubwo yaganiraga n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte, Trump yatangaje ko ihagarikwa ry'imirwano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bisa n'ibyarangiye. Abajijwe niba nanone amasezerano yo guhagarika imirwano y'ubwumvikane n'ayashyizwe akadomo, yavuze yuko ibi ngibi byarangiye rwose. Ati ku bwanjye byararangiye. Niko Trump yasubije. Yashinje abayobozi ba Iran kuba abantu babaswa, abarwayi, abagome, abakinyarugomo. Yemeza ko Iran niramuka ibonye intwaro za kirimbuzi yazikoresha nk'uko ibizi ifite yarazikoresheje. Trump yise abayobozi ba Iran abantu babi kandi yegeranirije ubutegetsi bwa Iran na kanseri. Avuga ko icyo kibazo kigomba kuvaho mbere yuko gikura. Muri make ubutegetsi bwa Iraq bugomba gusenywa mbere uko bukura kuko bugiranwa na kanseri. Niyo magambo Trump yarabajijwe, maze nawe mu gusubiza asubiza gutyo. Gusa bigaragaza neza ko Iran uko bayifata ngo yo atiko yibona, nyamara Trump arimo gukina n'umuriro ho gatawuzi. Nimba murasirazuba rwagati nka kujyana mu majyaruguru mu Burayi, uzemere nyine nawe tumenye ibiri kuberayo, sibyo? Uravuze ngo wari watinze, reka mbigemo, hari ikibazo. Uburusiya bukomeje gukora icyo twakita igitero simusiga kuri Ukraine, aho ibitero bikomeje kuba umunyota kuri iki gihugu cya Ukraine, hasi hejuru ibisasu drone ribasira igihugu cya Ukraine. Uburusiya buvuga ko bwatangije igikorwa kinini cyo kwihorera hirya no hino muri Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ivuga ko ingabo zabo zagaze igitero kinini cyo kwihimura ku bikorwa remezo bya gisirikare bya Ukraine. Ivuga ko iki gikorwa ari gisubizo ku zo Moscow yita ibitero biheruka kugabwa ku baturage ba civil mu Burusiya. Nkuko minisiteri bivuga, ingabo z'Uburusiya zakoresheje ibisasu bya misile biyobowe neza, indege za pilote, indege z'intambara n'imbunda mu kurasa inyubako z'inganda za gisirikare Kiev bifite, hamwe n'ibigo by'ibikoresho cyangwa se ibigo by'ibikoresho n'ibikorwa remezo by'ubwikorezi, ububiko bwa essence, ahantu kubika amasasu n'ahantu ho gushyira ingabo za Ukraine zitegura urugamba ndetse n'imbaraga babona mu banyamahanga. Minisiteri yavuze ko ibikorwa zabo byagenze neza, ahantu hose hahuriye abasirikari hagera ku 157 haturikijwe muri iki gikorwa. Mose ivuga ko igitero cyatangijwe by'umwihariko bitewe n'icyo bise ibitero by'iterabwoba bya Ukraine byagabwe ku bikorwa remezo by'abaturage b'Abarusiya. Uburusiya bavuga ko igikorwa cya nyuma kibanze ku ntego za gisirikare ishyikira intambara muri Ukraine, harimo nk'inganda, imiyoboro y'ubwikorezi n'ibikorwa remezo bikoreshwa n'ingabo za Ukraine, ari byo bikorwa bibasire cyane bwa nyuma. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya nayo yasohoye isuzuma ryayo riheruka y'imirwano ivuga ko ingabo za Ukraine zatakaje byibura abasirikari bagera ku 450 mu nzego zose z'imirwano mu munsi ushize. Nkuko bivugwa na Moscow, ingabo zigera kuri 200 zabuze ubuzima mu majyepfo mu gice cy'amajyaruguru, mu gihe abarenga 120 batakarije ubuzima mu burengerazuba. Abasirikari barenga 135 bapfiriye mu majyepfo, abasirikari barenga 360 bapfiriye rwagati, abasirikari barenga 455 bapfira mu burasirazuba, naho abagera kuri 50 bapfira mu gace ka Dnipro. Nkuko Uburusiya bivuga nyine n'abasirikari ba Ukraine. Ingabo z'Uburusiya zatangaje kandi ko zafashe ibirindiro byinshi bya Ukraine mu burengerazuba bwa Krasny Liman mu bikorwa zo kugaba ibitero. Moscow ivuga ko yangije ibikoresho bya gisirikare bitandukanye byatanzwe n'abanyaburayi mu gihe cy'imirwano. Mu buryo Uburusiya buvuga ko bwakuyeho ibikoresho byinshi biri mu buryo bwo kurinda ikirere bwakozwe n'Abongereza, basenya imodoka ya Humvee yakozwe na Amerika. Hanyuma kandi banasenya imbunda ya M109 Paladin zikora ziterekeza ku mapine. Banasenya kandi imodoka y'intambara ifite intwaro hamwe n'ibice by'imbunda. Uburusiya nabwo kandi bwatangaje ko mu bikorwa zabo bikomeye byo kurinda ikirere muri intambara bakoresha ibikorwa bidasanzwe. Ko minisiteri y'ingabo bivuga ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere ngo zafashe cyangwa zahananuye drone 903 zitajya pilote za Ukraine hamwe n'izindi 8 zizoyowe mu masaha 28 ashize.
biramutse byemejwe bizaba ari imwe mu mibare myinshi cyane Moscow imaze kugeraho kuva intambara yatangira. Itangazo ryo ry'Uburusiya rije mu gihe kandi imirwano ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye by'imirwano ndetse no kwiyongera hishingikirijwe ku ndege zijya pilote. Ngo Ukraine yateguye gukoresha drone 900 zirenga barasa ku gihugu cy'Uburusiya mu gihe bari muri OTAN kugira ngo Zelensky ahita abwira abanya-OTAN yuko ikorwa bakoze cyangwa se ufasha bwose bahawe ari gukoresha neza. N'Uburusiya buti barababeshye rero. Ntabwo mufite ubushobozi bwo kurasa ku Burusiya ngo mwihana ngo mwiyemere imbere ya OTAN. Wapi ahubwo turabatsikamira bya nyabyo. Nkuko bigaragara impande zombi zikomeje kukaza ibitero byazo hagati ndetse mu mirwano ikomeye, aho Uburusiya buvuga ko bwangiye gutangiza nanone gahunda idasanzwe yo gucisha bugufi Ukraine, kurasha ibikoresho bya gisirikari, kurimbura abasirikari ndetse n'ibindi. Biragaragaza neza ko Ukraine irimo kubabazwa ku rwego ruremereye. Hanyuma ariko Putin yavuze yuko bagomba kurimbura bikomeye cyane igihugu cya Ukraine mu gihe inama ikomeje kubera muri Ankara ho muri Turukiya ya OTAN, igomba gukoherezwamo ubutumwa boherejwe na Russia nko kubabwira yuko aho yiyemeje gufasha nta kindi guhura nacyo usibye igihombo ndetse n'urupfu. Nkuko bigarukwaho Uburusiya bwatsinze umurwa mukuru wa Ukraine n'umujyi wa kabiri mu bunini mu gihe abafatanyabikorwa ba Ukraine bataniye Ankara mu nama ya OTAN. Ngozwa na mukeza Ukraine zavuze ko Uburusiya bwarashe indege 39 zijya pilote zaswa ku ntera ndende n'ibisasu 7 birimo ibisasu 5 zo kuraswa mu ntera nini nka ballistic missile byarashwe mu ijoro ryo kuri wa kabiri ushyira ku mu cyo kwa gatatu ushyira ku wa kane, kandi byisha abantu ngo babiri bikomeretsa abandi benshi nkuko byatangajwe n'umuyobozi w'umujyi witwa Timur Taliki. Ndetse n'urwego rw'ubutabazi rwa Ukraine rwavuze ko iki gitero cyangije inyubako nyinshi z'ubuyobozi n'ubiko ndetse n'inyubako za garage z'imodoka mu mujyi rwagati. Uburinzi bw'ikirere bwagaragaje ko bwahagaritse drone 139 zijya indege zijya pilote za gisirikare z'Uburusiya bazimanura mu kirere, banasenya ibisasu 2 biraswa mu ntera ndende ngo kuko ntigeze bijya ku ntego zabyo, ariko bivuga ko ibindi byageze ku ntego zabyo. Amakuru avuga ko ibisasu 5 vya missile na drone 20 byangije ahantu 15. Abasize nguzi n'abayobozi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuze ko iterambere rya Ukraine n'ikoranabuhanga rya drone ryayihaye amahirwe menshi meze ashize, ariko Uburusiya burimo gukoresha indege nke ziri mu birindiro by'indege yase indege ziva mu birindiro bya gisirikare bya Russia bagahita binjira mu biko bwa drone za Ukraine ahakorerwa drone muri make guca intege Ukraine mu buryo bufatika nko kubaca amaboko. Aho Uburusiya bukomeje kwishingiza ku mbaraga zawo, Ukraine ikomeje kwishingiza ku bwoko bwo kurinda ikiye bwa Patriot kugira ngo bakumire ibisasu byo mu kirere, ariko bikaba imfabusa kuko inshuro nyinshi ballistic missile za Russia zirengana ubu burinzi bw'ikirere. Hagati aho nibura abantu babiri ngo bapfuye abandi bajya kuri 29 barakomereka nyuma y'ibitero bya missile by'Uburusiya byagabwe ku gace katuwe cyane ngo n'abaturage muri Kiev. Igisirikare cya Ukraine cyakoresheje nanone uburyo bukomeye cyane mu kurokora abagizwe ingaruka n'ibyo bitero, hanyuma baza gusanga imirambo imwe ndetse n'abakomeretse. Inyubako nyinshi za Ukraine ziri kwangizwa cyane cyane za drone z'Uburusiya zirimo Golan drones, drone ziza giturumbuko kandi zitunguranye zigahita zirasa. Ukraine yaretse gutangaza neza ko intambara bagiye kwimurira mu Burusiya kugira ngo bumvishe Russia uburemere bw'intambara, kandi Uburusiya ngo bube bwatekereza kabiri mu gihe bagikomeje gukora ibitero kuri Ukraine, nko basobanura neza yuko ibyo bitero atari ikintu cy'ingenzi bakwiriye gukomeza gukora, ahubwo ko ari igikorwa gikwiriye guhagarikwa byuzuye, kuko Ukraine yakinya neza cyane ko Uburusiya nabwo ugomba kuryozwa ibyo bikorwa. Nyamara Uburusiya bwamya neza cyane ko bwiteguye buti nta kibazo, nimba mwumva mufite imbaraga ndetse umushobozi mutwe y'ibitero tuzabibona neza ubwo bushobozi bwanyu. Ukraine nayo iti okay, we are coming to you, turabazi. Abanya-OTAN bati ubu Ukraine kwitwara neza cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibintu bimeze neza, biragaragara neza cyane ko Ukraine izaduhesha ishema. Gusa ngo ibi biringiye igitobotse, biringiye ikiri mu busa, mu gihe Uburusiya nabwo buvuga yuko imbaraga zabo atari imbaraga z'imfabusa, ari imbaraga zikomeye,
kandi imbaraga za nyazo ku mirongo y'imbere ku rugamba icyo bakora bakizi. Ahari ibintu bitatu tugomba gutegereza. Icya mbere, ninde uzatsinda intambara? Icya kabiri, ese OTAN biraza kurangira yinjiye mu ntambara za nyazo? Icya gatatu, none se nimba OTAN ishaka kwinjira muri iyi ntambara, twitege yuko Uburusiya bazabutsinda? None se twitege ko bajya kubwira Ukraine ngo mwemere icyo Uburusiya buvuga, ntuhagarike ibikorwa by'imirwano? Cyangwa iminsi iri imbere hatse byinshi, njye nawe dukomeze gutegereza. Yego, iminsi iri imbere izatubwira ibiri kujya mbere. Komeze kugira ibyiza ubana natwe, imigisha muri nawe bwibe kuri wowe. Amahoro. Shalom shalom.